Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Memamo akwaba shunko ede eba Too Much GH so onua munia banana alma obusua enye na sabre ebre aso se trending issues me de beso mo ewe fide so na e kan trending issues dia na ensema edika omanyimu entem de bepre enkoso ede ama wo mayi ena de fa eye trending issues ede so na ebusua monka mo niemu ewra entem no pekope na ene de die abetoja eye video bi atese enu emu no Ghana immigration officer be at say was the uniform nianum wo mache emrantie mienu bi at say bone e wo modi ye de am betodwa e wo video ni mo nanso na chia ya chio mo na say asotro ene commander ye de amo mo say won inform wo na asotro no emu no e kodu pepe so bi at say immigration officer wono e hwe so say asotro no be koso no o say da bi asotro no ase de enkono send wono enya ya nke be kono nti wo yi ba kwa sotro chere say na pese wunyi wunua no asotro immigration officer de nka wo de ene say ahia wodo ewo wo manyimu na wo bo ho ban se nipa bonefo a wo mo edi eya adwembone etimpo bone ewura wo manyimu besu wo ho kwan efi wo manyimu ene ebiem so wo mo so ya kwantufo a wo mo efi wo manyimu no mo ekoba nia no so no wo be hwe na bibi akọ wan wan mo kra tatsam ne de keka wo ene nke yo modwent wo po se eye nipa bonefo bi kra po ebe makomi kwapa emra da wo a mo de be fo emra kwan so atese atetene ebe ye adwuma enu ti eba ne sen and motivichi dipa mienu na amuho no ma de fe instant justice ni bi no motimi emo mo ekoso atese mo order asotro ene ma wo mo atese Ghana fo ni se de fe no unprofessional ni bi atese wo mo amfa wo mo dwuma ethics ekeka wo no anye edwuma kura na wo mo kasa wo mo kasa de busafo ye Ghana ni abrantia wo no seti ade betima friend socialist wo kasa efa wo man no emu nsem de ekoni de ba de ye papa ni obe comment enye papa so obe comment be pa akire nyumtini as seti ade wadani politician A+ wono so abekasa ede afa eye video no na busafo answer meko A+ ensem no so no ye go he video no emna ye ba ensem bo chire no so no na me de aka won ede asomu. Wallahi ban san me kawo su ba yara da ba ita ba min bayanan dai wani cikin suna zuwa ba shi gaba da sai ina video Bon, su gana video ne Allah. Ina musu video. Como os caí? Kuna sai kuna dariya ana tucin dan wayo kuna dariya. Ai zai bado. Kaga saba na ruwanka swala. No kaga na ruwanka. Mu muna sai mu kira ka saba kin ka ciki. Ke me problem ka? Me da ka yi musu. Ina kan da garin mu ya zama ne. Ana doki na. Kan banza ana cikin gona mutane zo suna bubugun mutane cikin ruwa. Allah. Say na me kan pepe no enyum to ni A+ dia wode abeka won say
Ghana ha ebre aso se ye be sori na ya kasetia eyenyema bia ekoso a eye wo man mu atese ense efata ebre aso se ye be jai se ye kom ewo ye man mu ensema edika ehia na emom no amahodo so de atese enfa ye ho krapo na atese bia no ehyem ne atese de ejitai kese edekota etire se yesi eho ekwan ne de ehwenim kra eho enya na wode ne nsem no etu da no say you are in Ghana condemning police brutality in America and Nigeria. This is what your brothers in Ghana go through on the streets daily. An immigration officer can just arrest 2 young men and ask them to slap each other. And if the slap is not hard enough, as he expects, he teaches them how to slap by giving them harder ones. And this is 2021. At Ghana Immigration Office, at Ghana Immigration Service, you see what your men are doing on the streets. At a name. Yeah, Kwame A+. Nensema wodi etu data so to say de e koso no de ne bo anu so kra wonya fi no be kata so mu aso bia aka bia ma obi wo se dabi kwan a immigration officers fo no de mrante no efas no enimu sa ni nti ebe ya won pedifo no ehwe no mu pe eho asem nka de busa fo de koso wo ho no won so a wuhwe ye wajenkire ene won na te se nipa bonifo na na se enkofo mienu na immigration officers no echi wo no wo bonu so se den kra na se bonu ma ye no se mu wonu na se ko mu bibia na kwan ye de wo fa so ne asotro ebo na te se eye ne papa mu ana woni A+ ya adwen ana se wo so woni se wo be hia se be kasa etia eye such act efi eye abamofo ede eba ema against eye timemofo no wo so kasa etia na de odwen bia na ahunya pa bomo de na fa so mien we comment section na bia mu no share video way on all the social media platforms. Follow yen our Instagram, Twitter so at @TooMuchGH_, Facebook @TooMuchGH. We ding Edna ama Usa. Yame ya Dubai besa eje shabim makram. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nye ne bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwe e wo other place ne ade cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na